19 il-għalliem professjonali ta' żfin fosthom 4 Maltin jinsabu Malta għal Next Gen Dance Camp b'varjetà ta' ġeneri ta' żfin mill-klassiku għal kontemporanju l kummerċjali. Fost iż-żeffiena barranin uħud bil-programm Taljan Amici u ismijiet magħrufa bħal Ambeta Toromani. Id-direttur artistiku Clayton Mifsud qal li f'dan id-dance camp qed jieħdu sehem mal-120 student. Sodisfazzjon kbir il-fatt li tara daw iż-żgħażagħ jieħdu din l-esperjenza tant sabiħa fejn jitalmu minn dawn in-nies li matul il-karriera tagħhom kellhom l-opportunità li jisnu u jaħdmu ma' ħafna nies popolari kif ukoll fi stages kbar televiżjoni, eċċetera. Daphne Gatt, direttur artistiku, tkellmet dwar l-importanza ta' dixxilpina bħalma u żfin fost it-tfal. Jgħinhom ukoll biex imorru il-bot minn ċerti uvizzijiet, ġifieri huwa importanti ħafna li t-tfal u żgħażagħ meta jkun hawn l-opportunitajiet kemm jista' jkun jieħdu sehem fihom. Il-Maltin Daisy u Lea li qatt għandhom 17-il sena ilhom minn Ottubru jistudjaw is-żfin Ruma. Nikber bħala żeffiena mhux anke bħala persuna u naħseb li hija opportunità vera sabiħa. Għalija dit tfisser ħafna x'qed nitalmu mentalitajiet differenti tal-barranin, l-istil tagħhom tal-ħajja, ġifieri kollox ma kollox. L-għalliem u żeffien Rocco Greco qal li kull sena l-livell tal-istudenti Maltin qiegħed jola. Ho notato una grandissima differenza, nel senso vedo una crescita artistica sia artistica e anche personale e oltre all'ambiente molto bello, molto famiglia. Danilo Anzalone spiega li minn età żgħira dawn iż-żeffiena ċkejknin jitalmu diversi aspetti ta' żfin. It's important for this young age to stay with other dancers and study with other teachers and learn new technique, a new way to do the class and new style of movement. Id-dance camp f'Malta kien mifrux fuq 3 ijiem ta' talim intensiv ta' żfin.